Hadin bakut ke jinglaka World Cup jong ke second round mentangin siyo pat basaki dari jinglaka World Cup third round. Debat ladon ru katro kan neteli kiri ibalas sya 11 minit na naka World Cup marsen dep ke second round. Ban ladon ru kitim bali orang direct second out stage marsen kudhi ke second round. Mentang ini page no yaki jinglaka World Cup mentang kamit na ke second round. But iban saya kairo unjuk por lesai step. Di ka World Cup mentang kamit na group B ka Switzerland kan kabisya ya Canada hakapor astingsnya. Bro ari ni tim kilay kamay lamala sopon na group B. Kan ba kibajob na pinyang kini insa yorong direct sa kana outstate kan ba kabisya pelimpat kihapan up na kiwe pa group dan ni kihapan up sa kiwe lakay na group changki. Kan ba lazia bagi kait kina baru asli ni tim kun seyorong direct sekarang kebalai keluar pengilipit pat sewigi lekai nagjuju di grup B dan ke bosnya persya ya Qatar ini lekai 4 kat astensnya baru asli ni tim kilaya kamai lamar cipoin nak ke grup B bat ke bosnya bat Qatar coba job nak yang kini kidang don jukirman beryorong sekarang kebalai keluar dan akan knockout stage kan bagi bahasa pelimpat ya hapal sang channel na kanila World Cup. Itong repeat sa kuya pagkajing na ka World Cup na Group C. Ka Morocco kan kabusya ya ka Haiti. Ka 4 lasting lesai step. Kan ba ka Morocco da kabadan hagatan ka baar. Sa ka Group C kan ba ka Haiti. Da kabadan sa kabadan ka batray do kami ikin pun jang ka Group C. Hagani jing ka Morocco kadon kam tang jing kai dan na kanan job lo kabyang ba. Nang bukan yorong direct sa kana off stage. Raja baka Haiti bakan job ik Morocco do ka Haiti kam la suban rung sekarang kembali po arlan ya kana off stage na markal sa pelim habro afigi jingile ka jong ka paladep. Ka Morocco enta kadon kam tang deging ka nang bakan kinapan yorong direct sa kana off stage. Tungin fix sa grup jingile ka World Cup na gaju sa grup C. Ha pedeng ka Scotland persya ya ka Brazil ha keju ka por lasteng na shine step. Ka Brazil da ka baka mai sau pun lengkat berkemurku kat baka Brazil kebadan kerdan kemenkong hakmi kain pun jong korupsi kat baka Scotland da kebadan kerdan kebalai hakmi ikin pun jong ka korupsi na pedeng kini ke Brazil kadon kam tang da kejingi khat dan dengan job kenang pakan tina ban yorong direct sakarong kebalai keluar kat baka Scotland ru kadon kam da kejing job kenang kan tina ban yorong direct sakarong outstage kat balerja baki khat bro atli tim ke Brazil kan tina ban yorong direct sakarong kabalai po arkan baka Scotland ka hapat ban up jika jingla kai ni kebi pat group katungin pe sa kebi pagajing ka World Cup na group A kapdang ka South Africa sa ka South Korea ani la ka por drifting la same step ka South Africa kini jingla kai ka don kambe di jing job kenang pakan dan jengkerman pan yorong sakarang kabalai keluar kan baka South Korea ru kadon kambe di jing job kenapa kan tikina pan yorong direct sakarang kabalai keluar dari Jawa ke South Africa ru bahkan job ya ke South Korea kadang don jingma kahaban up sikugi pat ki grup ki pemjing lek kai jonggi dan baka South Korea le Jawa job kan yorong hi direct sakarang kabalai keluar tung repeat sikugi pagajing lek kai World Cup negaju ki grup E hapdeng ka Czechia persya ya ke Mexico lek kai pon drifting shine step ka Mexico kebalai ke tim kabalayo bandrung rupa sagarang kabalai poar ka Czechia Republic kebadan kertan kabalai jong kami ikin pun jong ke grup E da ka bakamai tang cipun naki Arsenal Madan hakan ngejing lakai ka Czechia Republic kadon ka bai di kejing job kenang bakan don jengkirman bandiorung sagarang kabalai poar kan baka Mexico leja baka job leja baka lim leja baka hajru namar kali bandrung rupa sagarang kabalai poar da ka bakamai riu pun naki Arsenal Madan. Tentang kini ki program jingle kai World Cup menta postingnya bat unjuk polisi step. Dalam sini tenat bersama kubur kini channel sungguh ban menu untuk subscribe button